Yes, bamwita Adija Palma cyangwa se mumwite The Teacher, umwite World Boss cyangwa se iryo mumenyeho cyangwa Vybz Kartel. Uyu nguyu rero ni umuhanzi recording artist wo muri Jamaica cyangwa se Caribbean Music Dancehall King. Uyu rero yarafashwe arafungwa akimara kugera muri gereza, abantu bumvaga ko umuziki urangiye, ariko siko byagenze kuko yakomeje kuri recording umuziki. Yes, nyuma rero ibyavuzwe byinshi cyane, murabizi ko Vybz Kartel yaje kurekurwa, ibyishimo biba byose muri Jamaica. Rero yari yarinze kujya mu itangazamakuru, ariko uyu munsi yaraye akoze ikiganiro na cyangwa podcast n'itangazamakuru binyuze ku rubuga rwa Zoom. Niho yaganiriye byinshi mu buzima bwe, abanyuza mu byo yanyuzemo muri gereza. Byigeze rero ku kibazo kibazwa ukuntu yari kodinze imiziki we kandi yari afunze muri gereza, arangije abaviriza imuzini muzingo. Ngo ubundi Vybz Kartel ntigeze ajya studio nk'uko abantu babitekereza, byose ari muri gereza, ahubwo yari kodinze imiziki ye yose akoresheje telefone ya iPhone 6 yari igezweho muri iyo myaka. Rero ubwo yari muri gereza nta kuntu yari kwasesinga studio keretse gufata telefone. Yavuze ko uburyo yabikoragamo rero yari coding agafashe telefone ya iPhone 6, barangiza bakamugerekaho amatera menshi cyane muri gereza kugira ngo arinde sound zindi kujyamo bitaza gutezamo ikibazo mu majwi, yarangiza akarikodinga imiziki rero yoherezaga producer nawe akaza kubera ko aba ari umu-engineer kwitunganya neza, agakora ibitekenewe, ubundi akamukorera indirimbo. Ariko nakubwira ko akoze indirimbo nyinshi cyane zagiye ziba amahiti menshi cyane, nk'iyo bita Fever, iyo bita SOS, ziri nyinshi cyane yagiye akorana n'aba Aspice, akorana n'aba Hanze. Izo zose yazikoze ari muri gereza, zamaye amahiti menshi mu myaka yashize. Ubu akaba arizo agiye kuza. Ahanga kandi Vybz Kartel yaganiriye n'itangazamakuru, bamubaza igihe afite igitaramo, yababwiye ko ari gutegura igitaramo cy'imbatura mugabo kigiye kuzaba mu kwezi kwa 12 ku itariki 31 kizabera muri Jamaica. Cyitse Free Streets. Iki ngiki rero kizaba ari igitaramo gikomeye. Yavuze ko ari cyo gitaramo cya kabiri nyuma y'icya Bob Marley yakoze, kizaba ari igitaramo cy'amateka muri Jamaica. Abanyamakuru rero ntibigeze barekera, bagomeje kumubaza n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye, aho bagezeho bamubaza ikibazo cy'injyana Afrobeat yari maze iminsi ivugwa muri saga na Dancehall. Bamubaza ikibazo y'abafitanye n'abahanzi baririmba Afrobeat. We yavuze ko nta kibazo na kimwe afitanye n'abahanzi baririmba Afrobeat. Avuga yuko abahanzi ba Afrobeat bikoreye injyana yabo, bakora uburyo bwabo bacuruzamo, kandi nabo bafite uburyo bw'ibacuruzamo muziki, na Dancehall ifite uburyo icuruzamo. Avuga ati nje nta kibazo mfite kuko bose ni Abanyafrika. Afrobeat ikorwa n'Abanyafrika, Dancehall ni abirabura, twese turi abirabura, ntacyo bitwaye. Rero avuga ko ari one culture one love nkuko bisanzwe amenyerewe. Abanyamakuru bagumye bamubaza ibindi bibazo byinshi bitandukanye, bagenda bamubaza abahanzi akunda, abahanzi afana. Yavuze ko afana umuhanzi bita Lil Wayne, nawe akunda imyandikire ye, nubwo abantu batunguwe bari bazi ko ari Drake we ukunda kumuvuga mu itangazamakuru. Avuga ko yakundaga Legend Tupac. Bamubaza ku bahanzi b'abakobwa bagiye bamupostinga soka, avuga ba Cardi B, Kabamera, ba Nicki Minaj n'abandi bagiye batandukanye. Avuga bita Busta Rhymes n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. Nyine avuga yuko ari abahanzi appreciatinga kandi abona bakorana imikoro